abantu benshi nawe wasanga urimo batekereza ko umugore ari ugena igitsina cy'umwana. Ibyo bigatera amakimbirane mu miryango no kwihakana inda abagabo bateye bitwaje ko umugore ari ugena igitsina cy'umwana. Ese koko igitsina cy'umwana kigenwa nande? N'umugore cyangwa se n'umugabo? Kugira ngo umugore atwite nuko aba habayeho guhura kw'intangangore n'intangangabo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina idakingiye. Muri izo ntanga habamo uturemangingo ari natwo tugena igitsina umwana azavukana. Reka tubyerekane dukoresheje ibikoresho dusanzwe tumenyereye mu gikoni. Uturemangingo tugena igitsina ku mugore tugizwe na X ebyiri, aribyo twerekanye dukoresheje ibirahure bibiri by'amazi. Mu gihe uturemangingo tugena igitsina ku mugabo tugizwe na X na Y, aribyo twerekanye dukoresheje iki kirahure kimwe cy'amazi mu mwanya wa X n'ikindi kirahure cy'umutobe wironje mu mwanya wa Y. Kugira ngo haboneke igitsina cy'umwana, umugore atanga akaremangingo kamwe n'umugabo agatanga kandi. Kubera ko umugore afite X ebyiri, afite ubushobozi bwonyine bwo gutanga X, mu gihe umugabo ashobora gutanga X cyangwa se agatanga Y. Mu gihe umugabo yatanze akaremangingo X kagahura n'akaremangingo X k'umugore, bitanga X ebyiri arizo zizatanga umwana w'umukobwa. Mu gihe nanone umugabo yatanze Y igahura n'akaremangingo X k'umugore, bizatanga X na Y aribyo bizatanga umwana w'umuhungu. Murabona ko rero muri iki kirahuri kirimo X ebyiri ni umwana w'umukobwa, mu gihe kirimo X na Y ni umwana w'umuhungu. Muri make rero igitsina cy'umwana kigenwa n'akaremangingo umugabo yatanze. Iki cyari ikiganiro ibirungo byo kuboneza urubyaro. Tubahaye ikaze mu bice bikurikiye.